ukarasa inzu, ugasahura ibitaro, ukarasa abagore n'abana, ukabima inzira ibagaburira, ugafungira. Urebe abarundi bigeze kuja mu mikenge mu mikarati, bagenda bafite izumweru zo kurasika mu mikenge, baragenda ngo bashikara mu mikenge basanga Colonel Mitaba barasa basubirayo, baja mu mitambo basanga Colonel Sengiyumva barasa basubira muna, baraza mu mikarati bajenga amambushe muri ziriya nzira zose za Mizinga, za Kanihura, za ambushe zo gufata gusifu bivuye ku ndondo. Nibo bantu ba mbere nabonye bazatega ambushe ifu. Abarundi ikintu nabonye bazi gutegamira kuvuga ngo ifu ndiyo bacho bayitegamira. Donc ubu abarundi turaba devoir umutekano w'abaturage bacu barashe. Abarundi turaba devoir amazu yacu barashe Minembwe, inka zacu kugeza no kwifu yacu abarundi banyaze. Burya bamanuka nyifu y'abaturage bari banyaze mu mikenge. Ntago uzibuka David Gakiza, tuvuga ko bafasha abagore barenga 100 bakabambura ifu. Wenda zibuka cyane. Wibuka Kongo nigira igisirikare ca mbere kwisi kizi kwitegura, ni nayo igira igisirikare ca mbere kwisi kizi kwirukanga gihunga. Nta munsi numwe tutagira amakuru yuko hazamutse ibihumbi bizamutse mu Minembwe. Nta n'umunsi tutagira amakuru yuko hamanutse ibindi. Muzorebe bari abarundi, leta yeri bari abahungu barakomeye kabisa. Uko umuruzo wica kuva 2019 abarundi barazamutse ukiryama, abandi baramanutse mu gishembwe. Vuze ko hari abarundi bazamutse mu Bibogobogo, hari abandi bazamutse mu Gafuku, abarundi baramanutse muri Mukoko, abandi barazamutse ku Kirungu. Abarundi donc baba muri activité yo kumanuka no kuzamuka. Hari umushi wo mu Minembwe wamaze imyaka yitwa Nijwashe, baramubaje ngo se azabona akazi ka Monisco mu Minembwe arakahe, arababwira ngo ni kushota amayitu, ati no kuvoma amazi ya Minembwe. Nimwazo bazindukira baje kuzana amazi kubera ubwiza bwayo, baba muri ubuzi gusa no kuvoma, nta kindi bafashije abaturage. Abarundi nabo ikintu bafashije gisegeti ni permutation y'abazamuka n'abamanuka, bazamuka n'abamanuka. Nuwo muco bamusanga nyine abasirikare biwe. Hibuzira manutse hazamutse izindi, ibikoresho za drone birazamutse hamanutse abasirikare. Iyo niyo activité yari muri karakarere. Ubu yabaye effacé vuba bidatinze. Baraka na Fizi bizabe mu biganza byacu, izo ndabibabwiye bitwara amezi agitangaza kibirimo. Ariko ubu nyine barwanaga bashaka kugwanira Minembwe, bagiye kujya gutangira kurwana badefanda Baraka. Icyo reka ngitambuke. Urugamba rwatsinzwe kuri deadline baruhaye, rutsindwa ku buremere baruhaye bakoresheje byarangiye. Urundi cyagaragaje kuko urugamba barutsinze nuko batarwanye nuko batahanganye n'ingabo bahanganye za AFC, bagahangana n'abaturage. Iriya ni sinye yo gutsindwa. Tiwarwanira abaturage utagaburira, tiwarwanira abaturage gusengera, tiwarwanira igihugu haurasa. Nimba urasa abasirikare bavuga ko M23 bagomba kwirasa, barasa ibitaro bya Karingi kubera iki, barasa inka ziri ku musozi kubera iki, barasa abagore bagiye mu murima gusarura kubera iki, barasa ikibuga cy'indege kiri muri Kongo utimukana kubera iki. Zira ni signe za genocide so kuvuga ngo murasi kihumeka cyose kiri mu Minembwe. Si objectif yo kuribera abaturage, si objectif yo guhindura igihugu, ni objectif igaragaza yuko bano bantu atari abayobozi, atari abapatriote, atari abantu babarwanira amahoro, atari abantu bohabwa igihugu bagira icyo bakimarira. Kurasa lebere wita ngo umulebere, ukarasa inzu, ugasahura ibitaro, ukarasa abagore n'abana, ukabima inzira ibagaburira, ugafungira. Urebe abarundi bigeze kuja mu mikenge mu mikarati, bagenda bafite izumweru zo kurasika mu mikenge, baragenda ngo bashikara mu mikenge basanga Colonel Mitaba barasa basubirayo, baja mu mitambo basanga Colonel Sengiyumva barasa basubira muna, baraza mu mikarati bajenga amambushe muri ziriya nzira zose za Mizinga, za Kanihura, za ambushe zo gufata gusifu bivuye ku ndondo. Nibo bantu ba mbere nabonye bazatega ambushe ifu. Abarundi ikintu nabonye bazi gutegamira kuvuga ngo ifu ndiyo bacho bayitegamira. Donc ubu abarundi turaba devoir umutekano w'abaturage bacu barashe. Abarundi turaba devoir amazu yacu barashe Minembwe, inka zacu kugeza no kwifu yacu abarundi banyaze. Burya bamanuka nyifu y'abaturage bari banyaze mu mikenge. Ntago uzibuka David Gakiza, tuvuga ko bafasha abagore barenga 100 bakabambura ifu.
ndavyibuka cyane wibuke Uburundi buzi ngo turabushinja jenoside ya Gatumba turanabushinja n'ifuganye zikundoto Michel wibuke ibitenge bigeze kunyaga abarundi hari za Rurambo irurambo z'umukobwa warayibombotse umunsi wa mbere bajambo zamuka binjira abanyaga umukobwa banyaga isakoshi rero iwacu tugira amasakoshi bagera zakunda kubika mu isanduka ry'igiti barinjira baterura isanduka ryuzuye amakuzu umukobwa wabombotse bararinyaga bora Burundi kuri amukanda yishimiye ashobora kuba Kenya impande zo mu Rurambo ubwo wa president donc impande z'abanyamurenge ziri mu Minembwe nizo nziza kurusha ziri kwa Siyoni kugira ngo battalion na brigade ivi Bujumbura ije gusahura impande Amerika n'ibindi bihugu bizabyinjira Kongo gusahura minere abarundi bo ngo ikintu bazamuke mu Minembwe n'ifu n'impande zacu uru rugamba twararutsinze uru rugamba bararutsinzwe iyo niyo siroga ikindi mbabwira cyane magaza ko abarundi ba desevoir Tshisekedi umunsi wa mbere yari kuvuga ati abantu nta bantu barimo n'umunsi batsinzwe muri Masisi bagatsinzwe Igoma bagatsinzwe Bukavu ariko intambara ya nyuma ari kumukuriraho ubwenga akavuga ati abasizi singabo zo rwana n'abantu ba n'umunsi General Sematama na Colonel Gakufi baca mu Barundi 4,000 guhera Kaziba bagahuruka mu Minembwe bagenda baca mu Barundi bashoreye abasirikare batagereza igihumbi mu Minembwe ya province 13 z'Abarundi bakabacamo guhera Kamanyuro ukarenga ku Runundo kiriya kintu cyonyine cyari kwereka Kisekedi ko ndanga bafite zo rwana n'abarabagabo bari barafunze sentire zigari ijana ngo zo gufunga ngo ntakazamuke arazamuka kumugaragara agenda bacamwo aratambuka mu Rurambo baciyemo agera mu Gifuna baciyemo aca muri Masango abaciyemo atibuka mu Gitembe mu Mukumba abaciyemo agera za Rubarati abacamo agera ku Muramvya abacamo atibuka mu Bijabo abacamo agera mu Mikarati abacamo aratambuka mu Bikenke aratibuka mu Minembwe abarundi ngo barafunze General Makarika yarapfuye bananiwe gukura Minembwe hariya nta kiongozi gihari asiga usara amakoroneli yatwigwaneho intambara yindi iriho twigwaneho yararashe abareta ya Kongo eta major zine mu Minembwe bakazirasa barayibishintwa ari yacu abana barayibarira se wapfuye bakazinduka mu gitondo bakamurura mu gitondo kimwe bazavuga ngo uzogwane n'umugabo uhaze ariko tukarwane n'umwana wafushije se hauze urwana n'imfubyi ntiwo rwana n'imfubyi ngo itsinda wizi yo guhumira bavandimwe ntasinye Muhire yigeze kubwira umugabo witwa General Muhima abaza abagabo arabaza ati se mwabagabo mwari mu Minembwe niki twakora kugira ngo amahoro abe mu Minembwe baramubwira ngo twabonye ngo tukugurire inite wewe Muhima wenda ntayo ufite uja muri Madegu centre barabasemo rukaraha babikino bamuhire bamubangire babuhoko nabandi rero amagabo chef benshi ngo bashika umugabo witwa Rurambye aramubwira ati twatekereje ngo tukugurire inite uhamagara Kinshasa basobuje babwira bagukura hangaha intambara irashira niwe wayiteye General ararakara ngo arakara arababwira ati mugende mubwira abahungu banyaho bari bozi imbunde turwana Muhira aramubwira ngo twebwe zacu zirogeje no guhanagura atoke ati mugende musenge y'Imana yanyu intambara igiye muri kino gihugu baramusobanura baramubwira ngo generation hari siyo kubasengera niyo kubarasa twebwe twarasengewe n'abasogokuru kira gihugu gifite amasengesho y'ikigugu abitse yo gukoraho ko murarwana n'igihugu gisengeye kifite amasengesho ya reserve donc amura Minembwe simbunda abantu bazabika ziramureza zifatwa mu Madegu siyo amura yacu muri Gitavi amura yacu muri Nzovu amura yacu muri bwa butayi barasemwe wa mugore agiye gusenga amura yacu mu Rwanda go mugahwera amura yacu mu bibogo muri ziramara muri aramara ya za Rurimbi amura yacu bazarurambirira mu misozi ya Nyangwara kwa bene Mushabizi zira nizo amura zacu ziba muri kagihugu tawo zirasabe n'ubwozana tworangiza Minembwe ifite amura amasengesho jamais kibibaho nico gituma uzubona aduya uzagatagara kuri n'amavi akayirangiza agasura kandi agasura muri Mutunda ubina akabavuye muri ni kurya kwa Israel izunguruswe n'abihugu by'Abarabu ariko biza biterera igitondo kimwe bigatsindwa igitondo kimwe iyo niyo
uyo niyo bita Minembwe. Ndetse narangiza urugamba tuzarutsinda, twaranarutsinze, ariko rero rwaradusenyeye, barasha amazu, barasa imyaka, abantu bagaza bafata drone muzi namwe amafaranga zigura, bakaza bakarasa umurima w'ibishimbo utarimo umuturage, umurima w'ibishimbo bakawurasa ugashira, bakarasa umurima w'ibijumba uri mu kabande ugashira, bakarasa ibigori, bagasahura ibigori bisiga bakabirasa na drone. Amazu ya Karingi, Bidegu, Karongi, Rubemba yose ari hasi, kandi niba twirwaneho na M23 zige gushira ibihinduro za zero, birasaba ko abaturage begerera imirima yawe yarashwe, birasaba ko basubira muri amazu yabo, barayasubiramo ari hehe yarasenyutse, barasubira bayirire mu iki. Nico rero tugomba gutangira gutekereza hanganga abagabo bari hano, bari muri position yo gusapotinga bari abavandimwe batuye hariya mu rwego rwa humanitarian. Twindi tugira hasere, nitwe hasere. Ubu David Gakiza, ubu Jenzo na Auguste, Kingdom na twirwanaho na Sibomara. Ubu David Gakiza niwe farumasi ya Minembwe. Twirwaneho hano niwe inspection generale ya nani ya école primaire na secondaire. Jenzo hano niwe charge na nutrition. Kingdom niwe ocha, niwe Croix Rouge. Twebwe tugenda turi farumasi, tukagenda turi tu, parce que nitwe leta. Rero muhaguruke mumenye ko twasenyewe akarere, aho hose umwanzi yavuye, muri mu kubona hando ari mu kumukura, ari mu kwamenya imbo musoza kama wigabo, bari mu guhunga bagasiga bahari n'imyobo. Tugomba gutaha tugasara igihugu cyacu. Muhaguruke rero tuje gusana inkike zangiritse. Umwanzi tuzamugwanyiriza ku marembo ya kure mugani wa General Makanika, ariko umwanzi ntazazanywa n'ibindi, azaza gusenya no kwiba no kurimbura. Barishe icyo ntazemeraho, ntibaturimbuye, kuko kuturimbura baratwishe badukora jenoside, ariko ntibatumaze, kuko kurimbura ni terme ikoreshwa ku bantu wico hakabura n'umuvuga makuru. Badukora jenoside kimwe n'abaye mu Rwanda itaramaze abatutsi, natwe badukora jenoside mu Minembwe, ariko ntibaturangije. Abasigaye rero ni muhaguruke dutange ibyacu, twitange, dutanga umwanya wacu, dutanga ibitekerezo byacu, twunga abayobozi bacu mu kuboko. Ahasigaye buri muntu wese afata umukingi, kandi umukingi wawe usufasha, uzumva kuko urekura akagira ibikehana, uzumva kuko wo kwifumbata akagaragara absence yawe. Niko kuba patriote. Umupatriote azabona ko niyatagira icyo akoze tikiba, ariko iyo wafata ibintu ukagira nabwiye abantu ushize ndabagira ngo twese hano abanyamurenge bari hano nta mutera nkunga wa kino kibazo uhari, ahubwo dukeneye abatera nkunga nitwe banyiri kibazo. Nta muntu ufasha urugamba n'urugira urwawe uzokenera abatera nkunga, ariko nuyigira umutera nkunga uzosinzira nk'utegereje gufasha abandi. Uru rugamba n'urwacu, tituri abatera nkunga barwo. Nous sommes des responsables. Tugomba gufata ownership, kikaba ikibazo cyacu, tugategereza abatera nkunga kuri ba Damiye, abatera nkunga kuri ba Senyamwiza, abatera nkunga ku Bashinwa, abatera nkunga ku Bayapani, ariko twebwe imvukire za hariya Masisi, imvukire za Minembwe, twebwe the owner, umunyiri murwayi ni ufata haboze. Tituri abafasha bino ntambara, turabo gufashwa ino ntambara, ni twebwe banyirayo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.